Je kubasuhuza mwebwe mutagubwa kudukurikirana kuri Miss Takanimagezi TV Rwanda ndetse nawe wakoze subscribe. Ni by'agaciro, reka uyu munsi tunonosore amakuru ari kuvugwa kuri APR ndetse n'abafana ba APR. Abafana ba APR bari kugenda bavuga ati uyu munsi APR yabikoze ntayadutengushe, ndetse abafana ba Rayon Sport bo bafite agahinda ku munsi w'ejo batsinzwe n'ikipe ya Hilal ubwo bisaga muri bine kabisa, babirya mu minota za mbere no mu gice cya kabiri baza kubatsindamo igitego cya kane. Match igiye kurangira aka kanya tuvugana, abafana ba Rayon Sport bari mu gahinda, ndetse ejo bundi ikina na APR amakuru atari meza. Umufana wa Rayon Sport yaje gupfa kubera ikibazo cihahamuka ku kipe yari afana, byadanje gutsindwa n'ikipe y'ibikeba iza kuyitsinda. Nshatse kuvuga APR iza gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego bigira muri bine, ariko n'uyu munsi APR ikaba yanganyije, ikaba ifite ibyishimo kabisa, ndetse no mu bafana bafite ibyishimo bya danje. Bari kuvuga yuko uyu munsi ikipe yacu ntago idutengwa, ni ikipe nziza cyane iduha ibyishimo. Abafana bari guserebura bavuga yuko uyu munsi turigurira akantu ikipe yacu yakoze ibya byiza cyane cyane uyu munsi, ndetse uyu munsi abakinnyi turabafata neza kabisa yuko bakoze ibintu by'agaciro, ndetse nuko ibintu biba bihagaze. Reka twinjire turebe ukuntu bimeze, ndetse ukuntu umunsi ya kabisa. Ikintu twavuga cyo nuko APR kabisa abafana bahagaze neza kabisa mu byishimo, ndetse no mu byubahiro. Bavuga yuko ikipe yabo yabahesheje ibyishimo, ndetse no kuba ari ikipe nziza cyane y'igihugu kabisa, ikipe y'abasirikari itsinda idatsindwa kabisa. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Takanimagezi Comedy, ndetse ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge nibigenda bibacika gatanu kandi like subscribe.